kongi etorri! Gaituzte Morgan Ilarra mendirekin berriz ere. Leon, kanoi. Ja. Gogotxu. Gogotxu, Morgan? Nantik ez izango, Hostia. Soinua probatzen eta jokon nago soldatzen. Ja, bain. Hau, teknologia, hau. Entzute aldala unok? Bai. Nerea bai. Venga, gola xutzeko dugu. Haze aparato bila montau dion hemen. Tasi sudupe eta nola guan, bengoetxea o nola hitzen? Urreta Bizkaia. Urreta Bizkaiak. Lopate gire pentsatu diat, baina momentu Urreta Bizkaia. Hirugarrena. Ni bakarra dauket. Bueno, hemen geha ispro erronka berri bateako prest. Eta bueno, gaurkoan Pro Evolution Soccer Bost. World Soccer Winning 11 behatzi. Japonen da estatu batuetan uste izen hori zeukela. Eta Twitcheketzen usten Pro Evolution Soccer Bost jartzen. Harri arazit, World Soccer Winning 11 9. Eta zeatik ez dituzten. Ba, ez dakit, no, Twitch igual estatu batutako izango bat, eta beak bere berzio goitu hor, bere menuan eta... Baina, bueno, berdin da, bostakin hasiko gara, eta gero 2013ko auket, 3 eta 4 ere bai... Ojo. Nik uste 3, 4 eta 5 antzekok diala. Eta gero 2013ko aia bastante desberdina. Ba, nik uste politia dela, baina nik esan honoke hobea hau dela. 5, 6, hori izan zen epoka. Nik azkena joka unon proba 6 izangoa. Bai, 5 etxen eukinean, aurreko saion beti bezala behar baino lehen hau itzengo nian eta esanian nire ustez mundu mailako nivela neukela joku honetan. Eta berretxe egiten duk. Ez gaur bildurti gon etorrek. Eta seien, bueno, seien ez hainbeste, baina... Ba, bosta da zeia oso antzeko diala, segun luke. Bosten, seien eozin lekutatik tia da gola sartzen zen, horrekin baratzen. Baina bosten nik etxen eukiginean pro bosta eta ni biziatu izan ez betianik ontan honan itoan. Inglaterran jokautan hau, ni torneo bat pro bostekoa, ojo. Inglaterran? Inglaterran, ez nituen propio hortakun, praktikatahun ginean da angola untaldeken genduan, atxalde baten, irabazi ginean. Eta gero nire klasekide batzuk ina ibiltzen nituen, handoa ginen, obetzekean jute ginean jokatzea eta hane irabazi ginean. Siniste jat, Torne bai. bat, Siniste jat. 10-15 izango ginean, da... Ba, ikuste zuen, mundu mailako pro jokalari bat, herri mailako pro jokalari baten aurka. Bai. Auzo mailakoa, kasuani. Beti Euskaldunen kontra jokau izan diat, Inglaterran eta Euskaldunen kontra. Ate, ondo entzute gaituzu? Bai, ezta? Twitch USA, harrapa balin badezu. Bai, ondo entzute algaituzu esan guk, Ez ondo entzute aldiguzu edo gaituzu? Nik diguzu esango nikek, Horrek esan nahi dik seguramente zuzenena hori dala. Dana ondo, taladroaren entzute du hemen, bizilagunana, baina bentsatzez ez dela sartuko mikrotik, eta sartze bare, ba, bueno, realismo puntxoa emango jo goerai. Bai, guri etziok traba hondik egiten, Nik traban dauketen hau da. Hemen postea, baina berdin da. Ondo ikustet pantalla, beraz. Azteko, prestala. Sartzen momentoz, taladro txik. Irudienez. Ate, galdera bat, behitu, nik nahi dut jarri hemen txata, galdera tekniko bat. Hemen daukegu jokua. Jundala berriz meka bendios. Ez. Gaizken ez. Epa, hemen dago jokua. Tasio gutx, Morgane gutx, eta gero hemen txata, hemen azpin, gure azpin, hemen. Tasio eta Morganen azpin, txata neuken jarrita, baina oain ez zait azaltzen. Eta enaiz goatzen nola jarri nun ze, ez dakiz zitalko gehola esan zian. Eta nik hor dauket OBS-en pestaina bat txata, eta txat hortan dauket URL bat, hola, luze-luzea, eta ez dakit nondik atean nun hori, uzet Streamlabsetik, eta saiatu naiz Streamlabsekin, baina ez dut, arrasta egiten ez da agertzen. Nola arrasta egiten? Hartu txata eta horre eman. Lehen txata irakurtzen eginean, hau. Hori? Baina hau nik txata dauket pestaina baten hor twitch.tv pop-out hori guk ikusteko. Ja hemen jartzeko, txoina erakutsiko dizut pantailako erakutsi. Pantailako erakutsi, bai, hemen ondo. Ba hemen, bitu. Hemen dauket.
No, junge guain. Zer da, infinitoa ikusten. Ostia, eske oan ja hemen ezin dut jarri, ze bestela aldatu inberdet. Bueno, en fin. En fin. Eske, karo, Atene galdezkainez, baina Aten iguain guatzen ezuk PlayStationetik ite dituzula zuzeneko, ez? Igual ez zauzen sistema hau. Bueno, hasingo gea, eta norbaitek esate baigu, jarriko dut, eta bestela, holaxe. Lagunok, aizkidok, guazen. Ze, Brasil-Argentina? Ni Brasiletaz jantzita etorri naiz. Bai. Eta Argentina talde onxamarra izangoa nik aurre egiteko, baina, bueno. Brasil, Ni Alemania Oriental, ozer Argentina ez, urdina. Urdin iluna, baina. Ze ona. Eta izarra gola, eta hau da, oroitzepenen mundua, hau. Eta ordenagailuan ere, baina zen Streamlabsekin, ados, ni OBS-ekin nahi naiz. Bueno. Pro Evolution Soccer Bost. Egarra, Osamen utxa. Volumen gutxikin daukeu, ze... Igual pixka sartukat. Nahiet, ez den nahi musika sartzea mikrotik berriz, da orden entzulek delaiakin entzutea. Bueno, musikak eta soinua molestatzea hau isa diguzu, romboa! Biok romboa! Ijarri romboa hola zeban. Iba, biok rombokin gerek. Abundantzieri! Juan, Lucio, Cafu... Ostia, izenak ondo... ez teuke xarma hori. Txata, ez trata. Trata esan net. Ez dago entera. Errat. Ze, Juninho Pernambucamo ikustalde nun da hon. Atzen. Hor izte bere lekua, ez? Hor Emerson gehien ez, Eta ze Roberto? Nik uste hori kakantzako lekua dala. Saviola Crespo. Leo Franco. Nola jakitet zein dan jokalari horren berezko postua? Hemen. Roberto... Juninho... Emerson. Emerson jarriko dugu hor. Juninho ezker, Roberto Eskubi... Bueno, eta Ronaldo, hostia, txon. Zer jende gehiago dago hemen? Kriston ekipo zeukeat, Hau iso biteat kazman, Morgan. Bai, nire alde nuna. Gilberto Silva. Julio Batiste, Diego Robinho... Robinho ere nahi zangopa. Hostia, Adriano ere ona, Igual Adriano Ronaldo, Es que hago descasadea. Euskalitu Adriano, Nengo txarrenak enduko dugu. Juninho da txarrena, Juninho Pernambucamo fuera! Mala xingo dugu. Roberto, Kaká, Ronaldinho, Ronaldo eta Adriano. Aze taldea, bikaina. Osea, Rocket Junior hona zan, ez? Asko gehiago tardatzen, Bai. Bueno, ni prest. Bai. Ara, ire taldea. Saviola, Crespo, Aimar, Cambiaso, Riquelme... Ona, Ona alare taldea. Bai, baina seguro Brasilen izenek bildurra matei. Kakata gazta beti! Bai. Hola, ekesaldia. Bai, hori da... Ateneak eta Twitchen erabiltzen gazta eta kaka. Esaldi bat dola, ni aila honitzeneko ja esaldi hori jarreta zion, da ez dut inoiz ulertu. Nonbait zuzeneko baten suertatu zen txoakei bat, baten batek nahaztu gaizki esan, olako batetik suertatzea beti. Haupa Ilargi! Iepa! Arratsaldeon! Zemuz geha. Egin apustu futbol zaleok. Tasion alde edo Morganen alde. Zeinek irabaziko du gaur? Gazta eta kaka ate... Zeinek irabaziko du? Vamos! Vamos! Hola esaten du. Ez dut egiata. Animo kemateko esaldilla da. Ilargi presiosi! Venga, guazen.
Batak gazta jaten zuenean kaka egiten zuela esan eta ale. Bueno, hain ja txantxak amaitu dira. Hor da, Roberto Larcos. Zulua. Kontrol txarra egin du Adrianok. Zuen abantaila galduz. Bueno, zer dago, zer dago. Bai! Zelako erreztasuna. Hasiera ikaragarria Brasilena. Brasil! Brasil! Joder, Ronaldo 29 urtekin, honen ene. Bai. Honene aliatzen oendik. Gaur jaizukat. Zizan da hori. Defentsan, jefe bigun, defentsan, Bai. Nahiko eskaz. Hau txarra izatea, Oin dio, ze hartzeako ia... Ze, ja! Ondo entzute aldezu, ikusentzuleok? Ez da audio arazoik, ez da? Joe, sarrera itxusia. Uf, no lo guan. Bai. Dena ondo, eskerrik asko. Dena ondo, jaurtiketa izan ezik. Etzan txartxarra, Etzan txartxarra. Aimar Olaizola. Falta. Joe, Epaile una falta. Pasai, hau futbola da, Utzi jokatzen. Bai, epaile jaunai beti zuka, Eta zuka ez danen, espainolez. Bueno, morran hilarra bendik galtzen, Hau ez da askotan ikusten. Uff. Venga. Hori oso txarra izan dela espaldi jokaubeko joku baten hasi eta derseitu nola gola jasotze hori. Honetan eskasa izan da, Baina, bueno, venga. Ez da bildurrek. Ufa. Zer dio txatak, zu jolastu nintara gutxi, baina aitak, bai, berarentzat erosten zituen. Hori bai, haike ona, nik egoket esperantza olako dozak itoa. Dios! Akatxe larria. Tienen una buena posición por la derecha. Se esfumó el peligro porque concedieron saque de banda. Están progresando muy bien por la banda. Oh, bikaina zen. Hoxe ez non espero. Bueno, egie que aurrekon bezain, itzekeat, aurrekon kontrolakin da oso gozaka itzibili nituan. Gaur, naizta oin dio ez oitxuta egon. Antzematea lauzpagoz urte berandugoko jokua dela baita. Bai, eta erreakzioa eta hobea da askoz jugadoren. Nik uste hemen Pro Evolution saga perfekziotik hurbiltzeola. Hor da. Eta bueno, hilarrik, nik partidu hau bat esatet. Ba, alaxe goaz. Bai, alaxe goaz. Jo! Fantastiko! Ja, jokaldi ona, Argentinak, atzetik, tak. Ezak hilarrik zer jarri hon. Te miro, no me mires con el ojo de cristal. Bai, Zuen txistetatik alden dutan hau pixkat. talde bat eskurritu genuen hilarrik eta biok, musika talde celebren izenak behitzen daula. Jose Luis, no me mires con el ojo de cristal. Izeneko musika talde bat zeon.
Eta orduan Remiro gola sartu zien, parregala ikusten egin jala tola, eta orduan Remiro, de reojo, temiro, eta hola hasi izan da. Horregaino aliatu ginen. Y va a intentar clavarla. Saviola. El colegiado Epa pita. jauna, hoi txartela izango da. Hasi da. Se presiona muy bien ahí. Cambiaso. Pelota atrás. Utzi tontokerik ez manda, irabazizak. Gola sartu zak, eta Presioare asko zerrezagoa egiten hemen. Aurreko jokukin konparauta. El defensa lo adivinó con rapidez. 30 minutos de partido de la primera. Egurra, Brasildarrei. Roberto Carlos. Adriano. Ha superado al Hori, hori. Gatuzen pixka geldotu bezala itea, jokua. Cafú. Emulatzailearen arazoak. Brazo sin fuerza. Emerson. Esto será saque de lateral. Suropila txiki, gelditu zaio. Ambos equipos pelean mucho por la posesión del balón. Zer, gauza zelebra pasada horre, Buena entrada. Aurrekoan partiduik ez duen empatau. Está siendo Zon perro, zizan hori. Juanan. Juan. Prorroga igual bai, penaltik ez. Me caben Dios! Eta sekulako kakazarra egin dute denen artean. Hor da, un txitxo Saviola. Ze, nola ban? Untxitxoa? Conejo Saviola, ez? Ah, bai, Buen tiro directo al centro. Caben Dio. Presioa. Eta hor, ikusiek Rabonaz basela, ozein diat. Puit! Boa! Sekulako gola. Itxusia, Gol itxusia benetan. Nik usta bintzat ba. Ontxe bertan sentitzena, aurreko iganden Iñaki Artola bezala, zera, Jokin Altunan kontra jokatzen. Menpe. Beti zeuze pasatzek. Beti bai zeuze. Ba, burukale egiten diola, da. Nik ulertuta daukenan arabera. 5 minutos para terminar la primera parte. Ontxekit. La perdió. Osta, ona, pasea. Jokin Altunan kontra normalen agaltzea, Muy bien ese pase. Baina. Busca el tiro. Sorín. Zepita huik. Bai. Entrada perfecta de Gonzalo. Nahiko errespitatzizkik faltak, ala? Epai jaunak. Bai. Ahí se pasó. Ez da oikoa. El objetivo es llegar al área contraria con rapidez. La defensa supo ir realmente Guazen. presionar y robar el balón. Manda Ona da. abierto. Tiene espacio por la izquierda. Dios! Sartu behar da motei! Sorin! No, hermano pequeño de Sorón. Nagusi talde argentinarra, Bai, baina. Momentu txarra pasatzen ari da Brasil. Kale egiten duenak. Ordaindu egiten du. Bien cortado el pase. Los marcajes son muy precisos y hasta ahora Ez hori ez, Hortxe zen, Adriano gaztea. lo baja bien. Joder, Jontxu. Dios! Baina bai, joku hauia jokolasteko oso dotoreak, Hau ja jokatzeko montzeok, Bai. Jokatzeko zeok joku hau ja. 2005 ja, pentsa noa nio jatu zen, teknologia. Bai. Oidek, jokun abiadura oso ona. Jokalari movimentuke bai, Gauza zelebrako haindik asko ikusten dira, baina, bueno, gori gaur eunene bai. Bai. Bueno, gaur hongo jokukik ja, 2018tik aurrera ez eiz pasau, Egidek. 2024 gerek. Goingok ez ditukonak, Munduko aurrea darrai. Nik ez bezala, darraio, darraio barkau, De izquierda a derecha, Argentina. La presión ahora es toda para la defensa. Ostra, hori. Ziztua, Ronaldok. Eso es una falta muy clara.
Ah, Laster lesionaukoek. Sorín cometió falta. Nola hitz ginen, falta batzutan, kejatze ginen, da, hori ez da falta, eta mando aukiko bau, notauko ban baiez, da. Hor, ez, giro bat, karo, begi utxez aurkarin giroaik ez da ikusten, baino, Javier Zanetti. akaso izan da, ez da, horra adibidez, bueno, hor ikusirein da, baina. joño, Atenea galdetzen duze, kikera pasako gea, oze? Oi, ze pena! Zer da, kike? Kik, dek Twitchen egaituko hain. Twitch plataforma bak eta Kik beste bat berandugo sortu zana. Eta ari esan niena bat enterauta, asunto hortan. Crespo. Puf! Isegizketan. Eta zer Gol horren da, aurrean. zuen arteko eztabaida da? Paus hori emateko... Ez, bueno, etzekeat, anteak, interesgarri da horrentxe bertan, eske nien eiz bat enterau Kikena da, bakit, azken aldin entzun dala, Kik eta hola, baina ez dakit zein dan gaia Atenea. Esplikatu guzu txatetik pixkat, a ber, animatzea alimazea bintzat. Ez dakit ez da bai da ono, o ez dakit nola da asuntoa. Han doblado su ventaja justo al inicio de la segunda parte. Sí, salieron atacando. Eta psikologikoki benetan gol garrantzitsua, Argentinak. Venga, Tasio, 2-3 lortzera. Hori da, bai, oengoz nire ametsa hori da. Gero iruna. Objetiboko la jarri behar ditu. Dios! Helburuk, Salió, es saque de portería. helburu errealak. Sorín. Javier Zanetti. Hace kakazarra. Están en posesión del balón por el lado izquierdo. Podría hacerlo con un buen balón. Me cago en Dio! Ondo... Remate horren kontrolatzen hasia, Ronaldo gaztea. Crespo. Ese lo cortó. Crespo. Riquelme. Avanza Ah. hacia adelante. La pone en el área. Oh, Dios! Ostra, indartzu. Guazen! Heldu kamisetatik! Ronaldinho. Zuloa. Base kaskarra benetan. Saviola. Bete, anigerri dio, Tasiok egin martzuena. Ez dago, jokoz kanpokorik. Badago! Badago. Ostras, bai. Nik uste baino dezente gutxiokatik, Mascherano. Sorín. Ese balón puede ser peligroso. Sorín. Ezinean Brasildarrak. Han malgastado sus opciones. Zemingarrik dien. Aurkariari kontrola egiten zaio, noi? No hay espacios libres. Javier Zanetti. Y se coló detrás del defensor. Suena el silbato. Manda ukiko gau. Ekaitza, kaixo, Fue directo a portería. Guain, faltatan da indarra neurtzea eta jokatzen ahituta zaiedek, 20 urte jokau egon da gero zesanik ez. Mascherano. Riquelme. Un buen centro podría ser más sólido. Ufa! Bueno, parentesi txiki bat, Morgan hor atek idatzi gula Kiken asunto bat. Bueno, dakidanez, zuzenean jartzeagatik orduero 16 euro ematen dituzte. Ez dakit justo jendea behar den, hasieran ez, orain mugitzen hasi dela bai igual. Jende asko Kikera mugitu da, iragarkiak ez daudelako eta ordainketengatik. Jo, iragarki gabe eta ordua 16 euro patzaren mogue, Morganek eta Beakiri. hemen afaltzeko lain ningo banduk, Bai. Bai, ordu betekin. Edo zeiniate, baina ez dakit gehiago. PlayStationen momentuz ez dago, kontroletan ez dago, baina sartu nahian,
Sartu nahian daude. Ustez bai, guapozu, ekaitza bizarluze. Eskerrik asko. Ekaitza sersi zelan, kaixo, guapísimo. Ilargi norbait toxiko 20 urte, joku hau duela 5 urte atera zen, ezta? 20 urte, joku hau duela 5 urte atera zen, ezta? Galdera ez te ulertu, o... Orain dela 6 hilabete. Bai, ez dakit oso zara gara eta ziozu. Ateratzen, super berria. Bai, 2004koa dela esan ez, 2005koa. Bai, 2005. Guazen. Buelta emango diot partidari. Hori ja, zain txamarronkek. Bueno, ez etxi. Bizitzan, musen eta futbolen bezala sufritzen, egin behar da. Entramos en el último cuarto de hora. Ronaldo. Abriendo bien el juego y avanzando con rapidez. Ganaron de nuevo la posición de la pelota. Mascherano. Cambiazo. Ideiari gabe, Brasildarrak. Kaká. Riquelme. Una buena pared. Eta ez da falta pitatzen. Nik uste dut abantailaren legea etzeola oso ondo programauta hoendik. Ba, jakintzak zein zan mundu, osea, benetan, Ahí se pasó. Nola? benetako futbolen abantailan legea Bai, moten. egongo bai existituko baina Ez que falta pita hoendik, Osa, abantailan legea utzi indik, bakarrik bai. zeitun jute zaiola igual tarte hori. Nik rematau dealako. Ziurrenik nik ikutu dean ez berriz. Bai, igual toke bateako okarri auker. Bai, berez rematau indiat, Kamuts, baina rematau indiat. Un buen centro ahí. Hortxe zan, partidan sartzeko aukera. Ia, bizin egin ez diaten egingo diat. Luze sakau. Entramos en los últimos 5 minutos. La defensa estuvo muy alerta y alejó del peligro. Ondo, indartxu. Saque de lateral. Crespo altzan, defensa lanetan. Ahora tiene la posibilidad de tirar cruzado desde la izquierda. Es un buen centro al área. Sekulako pasea. Rematazu, zuzu, kanpora. Atezainak, Brasildarra dek, tezaina. karo, eskukin esentzio toman. Ez. Debe kauta zeukik, irudienez, informatikoki. Adriano. Ronaldo. Ondo. Defensa. Atezaina argentinarra da. Defensas. Venga. Errotik! Eta garaipena handia, Morgan Zeitu garaile galtzen lehenengo hasita, partidan. Aldatu dezagun markagailua. Lo han hecho muy bien porque iban por detrás y han acabado ganando. Osasunak izan behar, sufritzeko. Altun irakurezak, zera, txata. Bai, baina, zer da, hau, PC Futbol. Keixo, @fe, hori beste norbait. Agradecer a Iñaki sus comentarios de esta noche. Keixo horretarako osasunako izan behar da, sufritzeko. Y así pues, hasta la próxima vez. Bueno. Adiós. Kaixo TFE, zemuz geha, Real zaleoke asko sufritzen dugu. zer da, PC futbol, horretarako osasuneko izan behar, sufritzeko. Bueno, azken urtetan ondo, da, osasuna, ala? Bai, aurten pena Sufrikario izan da txikia. temporada bukaera. Jagoba Arrasate maiteak segiko etzola esan zonetik osasuna. Da. Baina Ona indala. lehenko asteburuko garaipena bikaina izan da, Haze gola sartu dean bigarrena, Bikaina da. Bai, tamalgarria benetan, gol hori. Azken minutuak eman tasio, ondo hasi zea tasio, baina Morganek irabazi azkenean.
Beti, bada, altuna hirugarrenan kontra jokatzea zela. Hor dau. Beti zoze pasatzea. Horazio Mutuak mutu izan atio erantzun bikaina botado. Morgan Berdin Real Madrid. Hala, Hauetako baten irabazteko asmoik, Tasio. Haupa norbait, kaixo, alendikan azaldu zea, kaixo esanez. Ba, nik ez eta rokeritan hasi nahi, Ongietorri. baina aurreneko partida irabaziz badik, zaila dauke. Bueno, guazen errebantxan bila. Gero bestela ekipok aldatuko ditegu eta... Nahi baik ointxe bertan, Beti irabaztea lehen baek, ekipo txarra hartu beharkoak. hori realadek. Venga, bigarrenarenik irabazten balin badia, hirugarrena San Marino kino jokauko dia. Ondo, Zer hitzezak. ondo. Pasar al siguiente partido izango ez? Selekzion ekipo. Baina, Pasarra selekzion de ekipo. ez da aldatu beharro baina ekipoa ez? Nahi baik bai. Eskaintzen nahi nituan. Nahi beana, nahi berrintzaiak. Ni probauko nuke, beste ekipon bat. Baina Ez, nik ikusi. Horona revancha... Galtzen donak benetakoa. aukeratzeo. Galtzen donak Bai, aukeratzeo. benetako revancha eta gero ikusiko. Ados. Aiba, jarriek, bata alrebesa. Ez, ondo jarri diat. Gaurreko netzak nola aldreo estu zitzaian. Nola. Bai, hola. Ai ama, barka. Tau, lehen Igual- jarri dion bezala zeok, bai. Beitzuzak, aldatuko ja sistema. Sistema aldatuko ja. Bai. Nik aurreko nesanian, nire ustez futbol jokutan taldekeak dakarren sistema izaten dek onena. Hala. Baina karo. Hala, itun jokatzen, baina... Bandak baizkiat, bandak. Bai. Ola, hemen 4-3-3 eta gomendatze izkiat nik. Ez da kasuk ikun orduan. Así te va. Gaitzak, kaka hemen. Hostia. Ronaldo eta Adriano. Adriano kendun edaztik ez zerrein da partidu usten. Ronaldo aurrean. Hemen, Erronaldinho. Ez hor kaka. Erronaldinho ezkerretik. Adriano eskubitik igual? Ez, igual. Ez, Robinho, atako dugu. Robinho. Hostia, gustatzen zitzaidan, Robinho. Robinho. Eta Julio Baptistak izarra eukikoik, baino izarra asko eukiko izkik ingurun. Azze marrazki dauzkeane. Hor pare bat pasaituk, behi da zakoi Ronaldinho, Kaka, Robinho. Robinho ez dago zuen, Ez, baino, bueno, legal egin jolasteko ondo, Azelerazioa, abiadura, Zer Roberto eta Emerson. Sermon. Ebieidik. Gilberto Silva, akaso? Zein da Gilberto Silva. Ez el postu. Hor. Defentsan Emerson baino hobea. Erasoan ez, antzeko dituk. Nik funtziona bindo taldek eta ez diat aldau behar. Baina, eukiko nizkikak, euki diate. Guazen. Robinho. Apustuak! Apostua! Bina, bita iru, Tequila. Morganen alde apustuan. Nik tekilakin hobeto funtzionatzet. Horazio! Nire anaiak edo Den Haag taldearekin irabazten ninduen. Ado Den Haag, ze talde ote hori. Hoi, Holandako zean bat izangoek. Geziak begiratu oso garrantzitsua dira. Karo, geziak goraka beraka. Egiedek. Utxe eta lau esate Horazio Mutuak. Gogorra, dirua kontran. Ja, ez Parioak. jau gezikin, eta lehen ez gindun besteik behitzen, Parioak Morganen alde. Ez utxeta lau harritzazat, baina, bueno. Bi hiru Ze hori politxa zelai hau, Bai. Hor ustet? Norbaitek erantzun aldik nola jarri. Jokoko talderik txarrena edo... Ze, txata ez. Txarren hartzeko. Norbaitek baldaki hemen txata nola jarri. Hor hemen azpin. Izane, berez jarri nun egun baten, dauket hor URL raro bat dauketen lazauta eta ez du funtzionatzen hain da, ez dakit nola hain nun. Hor galdera, txatari, bueno, partidu hontan, Hemen daukek txata idatzita. Hortio arrastratzen saio balaiz. txata? Ondoko karpeta hori hartuta, ez da. Hori etzea zer dan. Bueno, txata jartzen erako. Bueno, partida jokatuko du eta gero ikusko du. Guazen Brasil! Ondo deritzot. Veremos qué nos depara este encuentro. Argentina está jugando con Aia cuatro defensas. komentariok No cortaron ez el dira pase. italieraz. Ez hori beste joko baten zan. Aurrekon. Aldatu daik euskuntza, Consigue mantenerla. Nik frantsesez edo portugesez jarri izan ditut. Bai, ikasteko. Beste grazi bat emate jo. Bai, bueno, ikasteko baino... Toki, espainol ez ez aguantatzeatik. Beti gauza igualak esaten da. De banda.
Guazen! Atrapó limpiamente. El guardameta avanzó y se hizo con la pelota. Viva Espainiak. Automod. Ostia, hor zeo zein du, Sexuality eta hola. Automoderazioak saltau du. Samuel. Mascherano. Brasilen presio hobea da. Crespo. Maikako honekin. Epa, ikusi aldekoi. Bai? Zein dekele batekin? Txekiat. Ofentsiboa naizela daki, baina ez daki zergatik. Bisikletak egin dizkiat. Hola, zer diraketa kaskarra, arra. Otra vez. El centro es posible. Hau da ona. Ui. Guazen Brasil! Ronaldo. Kontu. Sorín. Posesión perdida. Busca a alguien que le ayude. Roberto Carlos. Ronaldinho. Pasen. Han pasado 15 minutos. Kontrarason jokau behar da, kontrarason. Brasili ezin, baloia lapurtuko diot. Parece como si ningún equipo fuera capaz de hacerse con el control del juego. Sorín. Se reanuda el Ba, juego. bez, horre nik ikutu diat, eta abantaiaren jokoak kendu indik, baina Juan. benetan tamalgarria, paiaren lana horre, jokaldi horretan. Roberto Carlos. Kontrol hori bezain tamalgarria, Bai, Brasilen intereserako. Es una guerra sin cuartel. El árbitro pitó falta. Guazen, faltak egin, hoi da. Mascherano. venga, hor gurea, Aimar. ostra, ez da, pentsatzeko denbora hundik hemen, Ronaldo. Riquelme. Ahí la presión. Indarka, zioan, Ambos equipos Wow. por la posesión del balón. hor, min, Hostia! ui, dirdirreta, Ronda laterala, la hostia. Cafu! Cafú. Nuneoan. Kaká. Ronaldinho. Pase kaskarra benetan. Controló bien. Guazen, Esateko kaitzak oso ritmo azkarra aukela jokuk, berriek ez bezala. Berrik motel xegok izango ja, bai. Sorín. Se han escapado por la banda. Kontuz! ez naiz, lehen bezain erre zaiatzen, Ez, asko parekatu da jokoa, sistema aldaketarekin. Y se la da de nuevo. Juan. Lucio. Eta izketa ike irutzi diok hori beti dekoenta. Bai. La pasa al portero. Samuel. Cambiaso. Y salió el Eutsi Brasil. Hori gainea ze. Berez, Suena muy bien ahí. ez da bai da ezina izangoek ez, nik botako nian da punto. Hori Bai, bideojok ez dik, kale hori ingo. bai, Ez. Nik ez dizut hori iteko esan, bai, faltatan daia igual ez da bai da bat zeo kalare baina. Holako guztan. Vamos Eta hacia jokoz los kanpokotan últimos dare. minutos de la primera mitad. Encontró un compañero bien situado en el centro. Jesus! Ez te alarnasik hartuko! Mascherano. Bueno, gustatzen zatolako partiduk, Riquelme. Ez naiz. Talka fisikoari muzin egingo diona. Epai jauna, eta ojo, gustau gintzateta, Esateko kaitzak joko hau guapo hola gaur egun simulazio egiteatik aspergarriago bihurtzea dela. Dirigido a portería. Se
intentarlo, pero el tiro no fue muy Arrazoi. bueno. Al menos lo han intentado. Espero que veamos más intentos parecidos. Hau bosta da kaitza. Igual ja esan dugu zazpialdiz, baina... Solo un minuto de descuento. Bai, Kundek, Pentsatia. Me caben Dios! Tienen que hacerlo mejor para Ya, parar bueno, este eso. ataque. Regateka. Este silbato del árbitro Bueno. marca el final de la primera mitad. Broma gutxi, bigarren partida hontan. Bai, La primera mitad. Me sorprende Juan Carlos. broma oso gutxi. Finala hundi emateik. No han aprovechado Hori balin bada partidako errepikapena aipagarriena, Bai, un gol por ahora. Pero zalego izoze gehiago eskaini beharko ziau, joko zakarra. tendrá este partido dos partes totalmente distintas. Totalmente. Los equipos han cambiado sus posiciones en la segunda parte. Ez ikutu, kezman bestela zipitatzen. Baz. Josus. Ezin kontrolau. Aloik. Samuel, Ayala. Axala. Ah, La pelota salió y es saque. Traketx, kaka. Argentinarrak. Baloiarekin. Roberto Carlos. Ah! Falta. Ronaldo. Ah! Alejó el peligro. Javier Zanetti. Samuel. Eso es falta. Eta Hori ez da txartelen falta, bate. epaile Txartelen jauna. bate izangoa ba. Eta txartelik. Sorín. Samuel. Mascherano. Benetako partida, La mete por Ai. detrás en defensa. Hostia, pintzata. Ez da, sake bandatan gabezi handi xamarra. Dios. Oso gertu jartzen dira jugadorek, Dio, kai gaitu kakaztu eta kakaztu. Hori konpondu berduko gu urrungo bersiotako, Bai, ya les vale, Venga, va, Hasi lanen, Buena suerte desde ahí. Ojo. Upa. Era bat, despist... Eharra indiat. Ah! Eskerrak atezainare argentinarra daukean. Estela... Ayala. Venga, Kezman, bixi-bixi. Parece fácil, pero hay que ser muy hábil para hacer eso. Uh, Buen manejo de la pelota. Están metiendo Ona. presión a la defensa. Dio! abiadura probestuz. Ondo egin du aurrera. Piqué. Bazen. Venga. La defensa supo ir realmente poco Soldarkor, Brasil defentsan. Eta Argentina komeni zaiona baino. Aurrerago, Sorín. Ez, ezin zerrikiturik aurkitu. Lehenengo parteen errezan txen, baino... Ezin deala aurrea jun. Recibe la devolución. Ah! Adivinó instintivamente el pase. Están muy encima los unos de los otros. Buena Bai, presión. komentario ona. Bai, bia. Javier Zanetti. Los unos de los chinos. Aimar. El defensa está ahí. Joe. Bai, Euskal Derbi bat emateik. Bai, Mascherano. intentsitate ikaragarriz. Gehiegi. Nekatzen nahi nau. Javier Zanetti. Bueno, Crespo bilau da... Va a pegarle ahí desde la derecha. Hola ez. Erdiraketa kaskarra benetan. Hola ez tetu jauko. Kornerrik atea... Ah, bai, atea dio. Hola sartu dira lehen zaten. Bakarra. Roberto Carlos. Txartelik ez teu ikusi. Paiekin elkarrizketatxo bat eukio. Oyó el silbato. Zaten zamba, lasaitasun eskau. Kaka joan behar dut. Jode, kaka joan behar dut. Urrengo arte, familia. Urrengo arte, kaitza. Kaitza, Ondo pasa. ester arte. Eala dan. Eala izter arte dan. Y lanza directo al área.
Faltó más que todos para llegar a ese balón. Se malogró la oportunidad. Su ejecución fue una pena. La presión defensiva hizo que fallara. Bai. Javier Zanetti. Beste zerbait pentsa behar da, ez man? Hola? Sorín. Ba, beste zerbait bai. Guazen kaka. Hola, aurrea suertez juten gehan oitakon baten, o... Lo tiró. Upa. Abortó el peligro desviando a tiempo al centro. Saque de esquina. Errobino katera beraldo. Zatik Ez, espa. hoxe. Rematatzen... behi da gezik, nola daren. Kaka. Azaltzituan. Equipo marque en este gol. Hay demasiada expectación y pueden salir defraudados. La pegó bien a puerta. Falló el Urruti. Venga! Unai, zeatik indo hori? Zen oion, atezan jakin jun. Ah! Ez, baina zeatik kontrolau doia tire iman da neoan! Atezainak injun ez nian, egin azkarratean egin nian. Se escapan por la banda. Ganaron de nuevo la posesión de la pelota. Urduritasunak azken minutuak dira eta... Tiene mucho que hacer desde ahí. Ongi... Zanetti, Podrán marcar aquí delante Xavier Zanetti, de sus seguidores. Filikornerra, ez. Definitivamente un gol a Pareció calcular mal y además se marchó fuera. Ba, Sacaron bien ese córner buscando al compañero. tristea da, baina nire aukera ikonena 85 hori izan da, minutos transcurridos de partido. Mano a mano con el portero. Faltita, ¿Falta? faltita! Bueno. Tita, hori zen faltita. Intentar tirar a puerta. Bueno. Están en posesión del balón por el lado izquierdo. Kakazarra ineana. Ojo, azken minutuak. Venga, hor. Epaile jauna! Garaipen emango digun erdiraketaren bila. Pueden pegarle al balón desde la izquierda. Y la pega Hor da, Crespo! la defensa de Sendo Brasildarrak atzean. Sendo Morales. un hueco en la defensa. Bueno. Sendo Morales. Morales. Sendo. Sendo Morales gainezka. Mira, ikuste txiki hori barreran, horren gainetu sartu behar dira. Salto inberdiat. Hemen ezin joan salto ekin barrera noendik, ez? Fue directo a portería. Ona da? Tienen una buena posición por la izquierda. Despejó. Se acabó. Hor da, balen, berdinketa. Betxa, igual konbeni, hola, berdinketa asko itea. Prorrogak eta penalti. Bueno, ikusteatik, nola ziren, penalti bati hau Bai. espaldiko parte ez da. I futbola espektakuloa balin baduk, kaskarra mandi hau. El primer tiempo de la prórroga está en marcha. ¿Cómo esperas que salgan las cosas en la prórroga, Iñaki? Me parece, Juan Carlos, que se impondrá la ley del más fuerte, porque veo a muchos jugadores muy cansados en el campo. Muy cansados. Es una guerra sin cuartel. Roberto Carlos. Oportunidad de ponerla en el Falta izan da. Ez bairi gabe. Tienen mucho que hacer. ¿Qué opciones pueden tener ahí? Javier Zanetti. Baloiaren jabetza nahi du Argentinak. Juan. Bai beti izan naiz, baloiak ineroso sentitzenan jokalari modua. Lucio. Ese pase superó a los adversarios. Me caben, dio! Saque de banda. Borobilakin barrerak salto itzen dau. Borobilakin, Zanetti. Ez tangit, Horazio, gero probatuko du. Niz uste saiatu naizela. Uste hori bersio berrigotan dala. Tienen más espacio por la banda. Y es saque de esquina. Ja. Zaleak izan Irukikin zan, ez? Salto. Lo lanza al centro. Epa! Ba, gustu izat da, nola bi hau dan. Llegó el primero y se hizo
Balona. Una entrada bastante dura. Hoi nahiko legala izan ote dan, pai jauna. Soinu probetan erabili dut eta, bai, Ostia, no jodas. Zertan ibili? Eske ni ontxe saia hoi naiz, baina nunbait ez dut borobilei eman, botoi guztiekin saiatzen nahi nintzen. Cometió falta. Soinu probetan. Bai, lehen jokatzen nahitu gaituk, horazien mutua eta biok. Eta nunbait probatu du. Aupa Ibaios, atxaldeon! Horke, ikikutzen behar segidan. Eta ok. A ver. Guain ez dute, baina igual botatzezunen ningo. Eske, karo, ni... Bai, indu esalto. Jaurtik eta tamalgarria, Eta Riquelme altzan. Jo! Teak, hor saltoa, barrerak. Eskerrik asko, Horacio. Desde ahí. A ver si tiene más suerte la próxima. Kaká. Así hay que bajar el balón. Ronaldinho. Consigue dominar el excelente pase. Magnífico. Gelditua, Kakak erremata baldo hori, Kaka egin du. Sekulako, Inda zeoan. sekulako gelditua. Tasio galtzen? Bai, partiduka galtzen, Partidutan empate, baina lehenengoa Morganek irazi. Luzapenen gare, lehenengo zatin. La levanta bastante. Jo! Y estamos al final del primer tiempo de la prórroga. Todavía empatados a 0 al final de la Pixkat primera. Bai Ibaios. jauna, Mira, Juan Carlos. urren arte. esto es de perogrullo. El que cometa un error Jo, lo va a gure pagar. bilak hori irakurrirekik. Zaleak izerditan. Ha sido imposible encontrar un ganador hasta ahora. Zaleak izerditan. ¿Tenemos algún gol en esta segunda parte de la prórroga? Jo, baino iz, Kontrol hori, lagunok. Ez taula. Ahí se pasó. Ostra, hori gauza interesantek egin dituk horre, Bai, Ez nauk akordatzen hola zien. Anezkian, baina. Pero ze jugadorekin batzukin intzikion da bestekin, baina ez da. bai. Nik Kaka eta Ronaldinho egitizkiat. Recupera la pelota. Riquelme. Ona da. Y naturalmente debe marcar. Ona da. Ez aukera hundiri behar. Kambiazo. Guk burun daukeuna baino hile geixegokin. Ez guk burun bain daukeuna baino hile geixegokin hori ere, bai igual, baina memorian esan egin non. Berezkiztun txiste indiat, baina bai, bire minere onartzen diat. Dios! Oso ondo, Crespok. Ha sido un Burua tiro muy hotz. bueno, ¿verdad, Iñaki? En efecto, digno de ser. Ya tienen el primero. ¿Tú crees que a partir de este instante bajarán la guardia? Puede que lo hagan, pero ponerse a la defensiva es bastante arriesgado, Juan Carlos. Sobre todo cuando solo dispones de un gol de ventaja. Posesión perdida. Crespo. No eligió bien a quién pasar. Ese balón adelantado fue lo que provocó esa acción por la izquierda. Cambiazo. Eso es hori Atrapó limpio. inteligentzia artifizial izan deke. Zero, luzatu ez du ba. Zero! Me cago en... Ez nuen askoz gehiago espero. En fin, esos pases de profundidad dejan en evidencia la defensa. Eta hortxe joango zaie partida, Brasil da rei. Han marcado el único gol del encuentro y se Nio, Partida parekatua, Bai, baina oso parekatua. Morganen bigarren garaipena. I aukerari gabea, se desarrolló como Oso estaba. eskasa, kanpuer dinule gaitu, Aunque hay un par de cosas que tienen que mejorar. aurkari danak elkarrekin tupuzte egiten. Es todo sobre el partido de hoy. Gracias, Iñaki. De nada, Juan Carlos, hemos pasado una buena tarde. Ibai hosi erantzuiok, Y es hora para dirudienez estatu batutan da Txina nola dala. Bai, Japonen da estatu batutan edo, bueno, Europa ez dan beste herrialdetan nik uste tola izena zula. Eta saiatu naiz jartzen
Pro Evolution Soccer Bost Twitchen, baina etzean usten eta hau azaltzen zitzaian. Eta gero ikusiet joku beha dala. Baina, bueno, herrialde ezberdinetako berzio dira. World Soccer Winning 11-9. Joe, hori ez da irailak 11 oso tabu. Ostra, bai. Engaina horre hain itzen nire 11-9. Jesus motei. Jokaldi honenak ikusten nahi nauk eta agarmenik aukera hobek eukituk, Eta kakan buruka da ez diat ikusi baina. Ba, motel. Nahiko partidu eskasa indiat. Defensiboki bikain indiat, Bueno, bada garaia Morganek talde eskasago hartzen hasteko. Koska bat bera. Eta Morgan. azken hola, joka barko diau, zazpiek eta laur den da orain dinago bazkaldu gabe. Hoi gezurre da, Koska bat bera. Ostra. Ani ze Brasilen jarraituko, bai. Brasilekin segi berdek, alda izak motei. Vale. Jokalarik ikusteko, besteik ez ba. Hemen klubek zerek. Bai, ze kluban partida bat inaidek? Joe. Beida, tineside. Bueno. Asmatu inbehar. Zein izango zen munduko klub honena garai hontan? 2005. Garai hontan ez, garai danetan, Real Madrid. Bai, Josa. zea. Barça, 2005 Barça. Manchester Fuerte United, goze, bai. nik uste. Que ba, Barça, muy bien. Hostia, hemen ikusi behar zein dan zein. Beida, Barçak izar Manred, hau. xumegoadik. Realakin jokauko diat? Bai, eta ni Manchester Unitedekin. Guazen. Bueno, hola balin bagare. Lasain behar badeklo. Ze, Reala de Manchester arteko partida parekatu asko ikusiko Hostia, dugu. bai, Gari Uranga eta De Paula balin maiteuk nire aurrelarik earkin atxio berek. Lau bi, hemen Kovačevićetan ijatia etzeren. Hemen Realeko, 2005 Realeko momentu zaiek, hasi dituan, Nikola jokatzat ez da, eta punto, ez hola ez. Onda. Cambios, riesgo. Bai, bani, nola zan, ez gola gora eta bere biltzeko. Ezker eskubi manda dana, pantalla dan aldatzek. Zekiat baekian. Nola? Ezker eskubi eman da ze? Ezker eskubi manda, jutendek pantalla osoa bera. Osea, Bai. amaika launo juten. Bai. Vale. Mikel Alonso zeukea titular, nola baino? Ugaxet, Cifuentes, Garitano, Gabilondo, Barkero, Zarrako, Basi! Venga. Rosato zeuketen. Ezkara, jarri beharko dio. Xabi Garrido baina. Xabi Berri. Oragonoski. Eta Barkero joka jarri beharrotet. Ostra, ikustek Realan... bankilloa. Haubek bakarri zauzkat. Zegatek? Bai? Ez zeu jende gehiago? Esango behar deanik baina. Bueno, danoak ikusten behar deuko Kovačević Bueno. eta De Paula area barrun dauzken taldekala. Patapum palante! Bueno, Tasio Manchesterekin eta Morgan Ilarramendi Realarekin. Egin apustu pilotazaleok. Futbolzaleok. De Paula? Txikitxotako posterretatik ezagutzen dut. De Paula. Txikitxotako posterretatik. Jokoa Zer da? zahartxoa da, ezta? Bai, 2005. Baita gure, bai zure alden ala, Ibai, Haupa estainu... Ibai gazte izangoa. Ba, etzekiat. Hala, pentsatzen gure adin bueltakoa zala, baina etzekiat. Bai, dana kategori pentsatzen diau, baina. Ni garai hontan utzeko nuen futbola ikustea. Ez oso gaztea. Ez oso Aha, gaztea. Ez oso gaztea. Guazen! Joder, ze Valladolid ematen diat. Los aficionados forman un ruidoso y vistoso telón de fondo para esta gran ocasión. Jugando de derecha a izquierda, Real Sociedad, de izquierda a derecha, Manred. Es obvio que
Bai jauna. Partida trabatua. Eta Old Trafforden gaina, dana alde dauketela. Luis Alberto, honek temporadotan reala larri salbatzen zan da. Luis Alberto ez nauk akordatzen zeinen kontra, baina benetan gol garrantzitsu sartu zizkian, azken jornadatan. Oso nazan, nire rekordo mintzat. Rosato ez bezala. Eta azkenen Malonso jarri indiat. Txokoletxek. Malonso. Kovacevic! Beraz, Xalonso junda hongo Bai. Hemen jende asko zio junda. Karpin, Nijat, De Peter. De Peter. Dios! Pentsa Realak 2 urten liga irabaztetik kakazarraia pasauan. Bai. Jetxi 2007 o 2006 oaingoan, zazpin, 2006-2007 temporaldin. Jetxi guen Reala, normala, nik joku hau batea zanen. Eta Pro Evolutioneko menuetatik desagertu. Bai, ya te digo. Igozan urten, hoixek abesten zan, besteak beste, el año que viene salimos en el Pro. Ah, bai? Bai. Hemen Real Madridek kristona maikako ukiko zian, seguro. Mori antes da holako jendea. Peio Munitis behar, bai. Baina Real Madrid hartzea, Real Madrid Realan kontraitea, ezingo nean ondo jokau. Ezingo nean ere buru ondo jokatzen utzi. Ojo, Alberto Zarra, bere azken urtetan. Aramburu, Mikel, venga, irekasta hori. Eutxi horre, Ez ezatela eroso remata hau. Joe, hoi da joko kontrolatzea, Mikel Alonsok. Kusiek, ze pausa, ze elegantzi. Asunta zer den, Mikel Alonso oso txarra zala, Bueno, zitzekiat, baina jendek bere anaiekin konparauko zen da bere anaiek mundu mailan erakustaldi asko eman ditu. Eta beak, Tenerifeen daula jokauzian. Bueno, es lo que hay. Rosatokin daukean rekuerdoa dek Sánchez Pizjuanen sekulako gola sartu zian, baina sekulakoa. Faltaz. Bai, no goatzen baina, zuze bai. Está siendo un partido muy disputado. Mikel Alonso. Aramburu. Eta De Paularen gola. Ez ba! Gauzak ez di aldatzen. De Paulak beti gol. Ez ba! Es el primer tanto. Trafford zaharrean. Zika, Traffordrek zesan nahi den, inglesez. Gure barrun denok gazte. Neure artikulazioak ez dute berdina pentsatzen. Tiraketako izero adin batetik aurrea ez daño. Adin berri. Gaztetasunaren ajeak. Kirola egiten dute, baina lehen errazago egiten zen. Ikusi baina, huts bat, Zer hartzik hor Adidas Pelias bi? Zerrek Adidas Pelias bi? baloia. Baloia segitzen di kamarak baloian marka, edo Van der Sar. Baloian modeloa. Bai, hori. Kovacevic behi da, oine, atento. Bueno, utxeta bat. Reala Balentria egiten Old Trafforden. Dios! Jundan urten irabazi zian, ez? Bai, Casi media hora de la primera parte. Huts eta bat irabazi zian, ane. bai. Mikel Alonso. Xavi Prieto. Jo, azkar soltau behar da baloia hemen. Ez da bromarik. Bromarik, Laporte. Dios! Ondo. Cristiano. Zer Ronaldo? Cristiano. Zer Ronaldo dek?
marcaje es muy severo y no hay espacios libres. Falta txoa. Mikel Alonso partiaren jabe egiten ari da, pixkanaka, pixkanaka. La ocasión es muy propicia para el contragolpe. Gutxior, Jauregi. Venga, tocayo de apellido. Hay 3 hombres en la barrera. Dios! Barquero. Mikel Alonso. Ez da komeni, olako gauza asko egitea, Organ. Mal para él. La defensa hizo bien en corregir el error tremendo del portero. Venga, segi, eutxi, mutilek. Hay espacio por la izquierda. Hizo el pase en profundidad. Ongi. Dios! Eta guazen. Jo, 5 minutos para terminar Jo. la primera parte. Eta garai hartan kriston grafikoak zirela pentsatuko genuen. Hala zian, garai hartan. Hala zian. Ez txarrak ez? Nondik hona? Mikel Alonso. Esta jugada por la banda izquierda puede ser peligrosa. Ongi, De Paula. Sekulako partidu jenai da. Urrea. Oskarro de Paula. Ojo, Rosato. Zagarrize. Venga, jarriko base bitxi, hombre. La tiró alta para luchar. Hortzen. Barquero. Venga, Rosato, jarri berriz. Posibilidad de mandar aquí un buen centro. Dios! Ahí la presión es buena. Falta txoa. Faltañoa, Cristiano Ronaldo. Me caben Dios! Falta, mucho. Hor, retxazea. Izaten zan. Hori, Se la dio al guardameta. futbol jokuk euki du, Oso zalek izan die retxaze oso tontok ematekoa. De la primera parte. Eta askotan guk tiatze gendun, jakindaz gendula tiron gol sartuko, baina porteroko rustezon da. Bai. Egia esan da nahiko ondo zartu dira grafiko hauek. Jokalarien peluko irak agian ez, baina bestela nahiko ondo. Ze peluko auki lamatu pixka, Equipos en este momento. Mientras esperamos con impaciencia. Hostia, aukerak izan ditut ba, Dios! Bai, nik bat. Oaina irabazten Morgan. Bai, Los jugadores han vuelto del descanso y la ze, segunda iargik pentsatzeko ibiltzen don arpegie zeinek. Kaixo, nuestra derecha está beretan kera zaikik. Ez... Beste pentsatzeko parrez ari dekasteko. Ah. Eta ez Twitcheko zeak ditu. Twitchek ekartzitun emotikono hauek. Kaixo, lul. Abadi kaixo ontan kere ala. Oze. Bueno, Igi esango diat Josu, Kovacevic golik sartzez bai, jokau ez bano bezala, osea, galtzea bezala izango nire ustez. Horazio mutua barrez. Nire txikitako heroia Kovacevic, Goku eta Spiderman die. Ez daukot besteik, Kovacevic, Goku eta Spiderman. bai. Eta ez order Eta nortan. Son Gohan. Son Gohan, ne arti puta bat. Eta Trunks. están progresando por la banda izquierda. Ni gehiago goten guztabi izan zat beti. Baina, Trunks baina. Ahora podría centrar. Eta Jankauskas. Jankausaz gustatzen zitzaian, Buen centro ahí. Dio! Ez! Moko! Ez da olako paririk egin behar Old Trafforden. Ostia, runik 19 urte. Oparia, errealak oparia. Hala gertatzen da talde handien aurrean. Eta Zezeaga. Jose Mari Zezeaga. Nire eroietan sartze aldan. Niretzako gogoan eroia, Jose Mari Zezeaga. Krillin. Krillin ez.
Ostra, tamalgarria, Tamalgarria. Albertok. Tamalgarria. Ostra, ze, ez dut lortu hain arte, behin azkar ateatzei koleskukin da, behin lortuko eta hori hain. Guazen. Guazen. Banako amarkagailuan. Beste indar batekin Manchester. Opari honen ondoren. Segurísimo, Juan Carlos. Les va a animar mucho y podríamos ver que las cosas cambian a partir de ahora. Les va a animar mucho. Ba, izen ere falta nola ba. Erremontada, bai. Krillin melenakin, ez da? Ze melenakin azaldu zen noiz baiteo? Gero. Bai? Bai, Krilinek zuan, buruzoia. Zuzatek. Krilinek moztu itxezik. Rapa bitizean? Todavía tiene la pelota. Ba, ondo mozture. Cristiano Ronaldo. Monjea banda. Está buscando quién centrar. Cristiano. Harry, Cristian. Bikaina zen jokaldia. Bai, defentsan lan eskerga. Consiguen un saque de banda muy dentro del campo contrario. Necesita suerte para poner bien ese balón. El disparo lo desvió y la defensa. Nagusitzen hori Manchester. Bai, momentu zaiak txuri urdinentzat. Balón perfecto para cabecear. Con el pecho. Parece como si ningún equipo Gari uranga titular jarri aldek. el control Ez, del notei. juego. Buena oportunidad para montar el contragolpe. Dios! Hain realak egin behar duena da, ba, baloia eduki, jokoa lasaitu. Partida lokartu nahian txuri urdinak. Jo, Giggs, Ryan Giggs. Haze izenak, Posibilidad de centrar. Ez da Aranburu baino gehiago. Guazen. Plaza a través de la defensa. Hay espacio. Atezaina! Eta zain jauna. Se presiona muy bien ahí. Nio. Hintze, aurreko partidan Dios. hortzen. Hau da, irekin. Argentinan. Ez di jokau baino. Cuesta al replegarse. Penal! Penal! Ez da penaltiriko. Penal! Ez da inoiz penalti hori. Me caben Dios. Ba, nahi penalti iruditu zate, Iri bai. Bai. Nahi guztiz penalti iruditu zat. Baino, Eso es falta. ba, hori falta baino gehiago, iruditu zat aurrekoa penalti. Ba, Kezman lasai, López recarga. Mantendu burua hotz, Kezman. Morgan. Morgan. Kezman, Morgan. Kovacevic. Xavi Prieto. Xabipri. Posesión perdida. Ubekin. Oportunidad ahora para centrar. Mikel Alonso. Venga. Honetan tamalgarria. La contra gana fuerza por momento. Txartelak ikusiko ditugu. Falta itxusia. Hida. Horia. Ondo, Inda, tarjeta teatzea eta... Txura. Erosia dago arbitroa. Altxako Asevic. Lesionatzen zen hor. Ahora más tranquilo, por lo menos. Furitze bat ateatzen. Es la primera Dardarka. del partido. Eman Rosato. Está libre. Uf! El guardameta reaccionó bien. Después Oscar. Horri izan du partida. Venga. la eleva. No han podido penetrar esta vez. Prueba desde larga distancia. Calculó mal el disparo y ahí está el resultado. Mikel Aranburuk. Bueno. Oain Jon Mikel Aranburu zeok realen. Hanik azira mentxatzean bere seme izango zala. Ba ez. Bas. Ez Josu ez. Está siendo una batalla muy reñida entre ambos equipos. Hostia! Ahora les toca a ellos amenazar la portería.
defensas jugando muy concentrados. Reala nagusitzen, partida amaiera hontan. Bai, hortxe momentu txarrak izan ditu. Baina, bai. Bastante itxuran. Está buscando a quién centrar. Venga, Darko. No, aua! Jo, joko aldaketa interesgarria. Intentan abrir la defensa cambiando el juego al otro lado. Salen a gran velocidad. Y lo tira cruzado. Jo! Todo igualado después de 90 minutos así. Beste prorroga bat, eta nahi beran dutzen. Llegados a este punto, Zazpik eta hogeita hamabost dauneko? Bai, Baina ze noiz hasi geha ba. os espero que veremos. Zeiterritan nola, hasiko gintuan? bai. Tonto, bai. Eta aurreko partidare prorroga, Bai, dago berriketan, da... bai, bueno. Holaxe da bizi, ezta? Bai. Gero bixi agurtu eta korrik gaingo jat, ospa, Extra time. bai, guazen. Eta bai, realak sendo bukau da partida, kontuz. Y empezó la primera parte. Denbora azkar pasatzen da, guztua garenen, bai. El empate se Alaxe da. mucho antes de terminar. Jokun beti, Minutos, Iñaki. La prórroga era azkar. Sí, Juan Carlos, sí, no parece que haya Dios. mucha diferencia entre estos dos equipos. Oh, jaurtik eta kaskarra benetan. Wayne Errunik. Hemen baltzeon. Igual baindik ez da hongo. Pero, jaurtik eta pixkat kontrolatzea nahi joanen. Bai, hemendik etzeban. Etzekat RB edo... Bai, lehen horazio butua berdina galtu ziak, baina ez. Ez da gana, nik ez. Entrada firme pero limpia. Dios. Olasten ganen. Barkero? Ixe? De Pedron. Kalitate handiko jokalari kaskarra. Kalidadea Aitorrek erakutsi du. Nun da defentsa? Nun da defentsa? Ah! Luis Alberto. Aramburu. Mikel Alonso. Xavi Prieto. Pasen Aitor. Ahí podría colgar el balón. El juego de ambos equipos está ahora muy trabado. Kovacic. Bien parado con el pie. Ahora tiene posibilidad de centrar. Txartel gorria da hori epaile jauna. Izango gorri hori. Epaile jauna kalera. Ze, baiari Borrokalari ere. kalera. Zein joan amabin kontra, eta ez nekian. Da bain, amabin kontra. Hoi gorrie, nola ba? Dos hombres en la barra. A ver, ez da... Aprobetxatu beharra zagok. Ez da polit-politxe izan, baino. Hola jartzekoare inundik inoa ez, Demasiado evidente. Bueno, bezer, guain amarna, oze. Falta asko partida trabatua. Ze? Ah, Ez. penalti? Lasaitasun bila. Zen bardela suposatzen da mendik, betikoa ez, hor pase txar bat egin da. Aramburu. Bueno, Bueno. hoize, norbaiti eman belaunen da, kornerro, izatea ba, Ez dirudienez. Venga, Reala. Aguanta zagun, bigarren zatia ere. Partida dramatikoa. Es que beida, baino, detailetxoa. Hostia. Giggs. Parece que se había lesionado durante el partido. Hor lesionauko nian. Lesionauta eunda partidu guztin. Eta kitxo. A ver, venga. Bai, ni daukean, beida, hemen gezik. Nik zeukiko diat ba, ateatzeko. Garitano zarra. Bea, bretxet. Bretxet, bea, Te joko hortako baina. Ojo gabil ondo, baina... Ojo. Que Ronaldo neka egin da.
Solskjaer. Zelaira. Gol garrantzitsuak sartu zituen jokalaria. Norvegiarra, hala? Fisikaria futbola jokatzen? Normala, orduan. Zein da fisikaria? Estamos en la parte final de la prórroga. Izango baiz jokun bat edo... Un vencedor. La robó. Y ahora pasan al contraataque. Se oyó el silbato. Ze falta eta baldik hori? ¿Quién lo tirará? Igual ez nik itxuzka Rosatokin atea behar ez da. Bueno, ia behandi izango, hori aldatzeko eta. Parece un buen balón a la... De Paula beti golusa Oscar de Paula. Giggs. Bolson de Higgs edo batzeok. Balorratik. Igual son, zatzizkiat. Bilbo eta... Bilbo. Zeizen polita Bilbo, Pertsonantzako irintzako baino politxabak. Ba, Consigue mantener. Ez beste un bat eukitzaneak jarri duzena Bilbo. Ostra, pasea, Eta erdira pase kaskarra, eta... Josu! egin nahi izan du, inungo lotxarik gabe, Bai. Del balón. La buena presión defensiva logró su objetivo. Adarko, eutxio, roidek, venga, segi burrukan, segi antolakuntzan. Aramburu. Bechet. Rosato. De repente la defensa queda muy expuesta al replegarse. Pueden pegar. Ondo utzi dio azken momentura arte kornerra behintzat lortzeko esperantzarekin. Ez du inork penaltirik nahi hemen. Va al centro. Eta reala, Aukera garbia, bat berriz, gutxiagoki. Oscar de Paulak. Ostra, hoi erremate hona izandek, Hor, jokalarik ateik, Ufa. Ojo, Rosatoren ezkerra dantza egitera da eta... ¿Quién espera ahí en el centro? Oin komeriak atzera ere korrika egin behar dela. Demasiado pita. Jokoz kanpo. Oh? Bueno, sonora. Ufa. Bai. Rosato. Cariuranga. Hortze hone, hori da kistun zaiotea. 2 segundu luzez. Epa. Hola, ez, indarkata hor, ez, Dio! Pase kaskarra egin du benetan, hortxe zeoan. Ekisak inimarnian behar zirukiakin. Penaltietara! Bai, ekizak indarran da, ez. Penaltietara, mandoa maiazpian gorde. Egiedek, jode, rauak hau, nira bezaro hau. Partido AP. Este partido se decidirá en los penaltis. Venga, inicio penal. Está preparado. Haze? Nola zana? Porterokin botoien bat iman bartzi zaioa, no? Ez, salto egitea bakarrik, aldea aukeratu eta... Eta guazen. Logró engañar perfectamente al portero. Erdira! Simple, pero la elección fue buena. Ahora van 1-1. Van igualados. Eta Alberto, lengo hutsa, konpondu nahi du. Lo hizo. A decir verdad, lanzó muy mal el penalti. Berriz erdira! Lotxarria. Eta Alberto nagusitzen ari da, jaun Andreok. Parecía como si el portero supiera ya por qué camino iría. Esto les pondría 2. El portero no pudo adivinar la trayectoria. La tensión aquí se hace inaguantable. Eta Alberto nagusi. Burua irakurri dio. Morganek hori. Alberto, ospazazu, garaipen handia Old Trafforden. Dios!
Utz eta irukoa markaba Orduan, joan. Ilarramendiren hirugarrena. Fue una contienda bastante igualada, ¿verdad, Iñaki? Ah. De la tanda de penaltis. Una lucha apasionante y un buen espectáculo de principio. Ondo Josu. Hauxe izan da, jaun Andreok, gaurkoa. Esta noche ya no Alberto Jainkoa. Bai, Eske Alberto handia, Alberto Beak Jainkoa. Beak indik akapiskat, baina gero beak konpondu. Bueno, beak, penalti nik abizkiat, Kaka nik egin balin badian, penaltik nik abizkiat. Bai, danak asmatu izkiaki. Hostia. Aurreneko izan ezik. Ez lokai, Josu, zarragoan hauketa. Bai. Ondo ezautze haut. Bueno, urrena Morganen talde koska bat bera egingo dute. Urrena ze proba behar diau? Zekat, Manchester, Numancia edo... Baina proba osten, oseien, o... bueno, 2008koa, 2008koa interesanteak. 2008koa. Bai. Bai, hor ja, nik pista galduta hona izorri. Ja FIFA mendun sartu nituen da... Bueno, hauxe izan da gaurko paliza, bai, ilargi. Eta lagunok, ba, agur esango izaguz, Morganek responsabilidade handi dauzke. Eta asko. Bi. Familiko bi. Hemen da, gaurko portada hau da, ez hau. 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 A ber, bai, jarri, gero ilargi hortik hartzeitula karatularako zeak. A ber, posatzen jarriko gea. Listo. Argazki atera, telebistai, ilargi. Jajaja, animo. Zuzuneko bikaina. Gustak ze kalidade txarra duken nire kamarak, lotxagarria dake. Bueno, Lotxagarria dake. Ez dik ondo enfokatzen. baina, zertako behar da gehiago. Ez, hori, horretik ez zukeatu beha, bestela eroseko nian, baina, lo que hay que ver. Zuzeneko bikaina, nahi iruditzezat, ia partidu tenso xamar jartzen danen gutxitxo hitz egiten deula, normala Bai, da, bai. Hori ez Bai, dugu. Po, ikusi aldeko zerreukean, aukera hortan. Bio iruzkenarian bakarrik eta Alberto itea odiok. Bai. Bate aurrean kamuts, tasio gaurkoan. Partidu hontan, partida bakarra irazteko hortxe nahi zena, hau izan dak. Ez aurreko ere bai. Utxe eta utxekoa. Bai, Gero baita ere, prorrogan. baita ere. Prorrogan sartu diat, gola. Bai. Hori ere hortxe hondek. Baina beti zoze pasatzea, altuna hirugarrenekin kontra jokatzea zela, beti zoze. Bai, pasatzea. Botea gaizki, gora, oba, Altunan hostia. kontra ia izela, pelotari, Bai, gaun bote- pelotari konenan kontra. Bai, ba, bote okerra indu eta beti honan alde. Hala izatea. Hala da mundu ba, hola da mundu Zer ba. ditugu, laurden gutxi? Bai, Bueno, lagunok, ikusentzuleok, danok pantaiaz bestaldeko eta aldeontako. txalo, mesedez danok pantailaren bestaldean. Zuen etxeetan, Bueno, txalo. eantzako gu. Eta guk zuei, bai. Jarraituko du goi mailako futbolak Tasio Suduperen kanalean. Eta bueno, kontuz, gaur esan digu Ateneak, Kiken ondo patzegoela. Kike amonarriz ez? Kik. Twitchen egia eta Kik ordaindu iteala. Ordua 16 euro. Eta nik hor negozio ikustat. Ordua 16 euro, gaur bertan, ba, hain ditugu pare bat ordu, eta... Ordua 16 euro patzen balin, ez tek normala. Ordua 16 euro patzen balin badie, eunen amabos bat, Euren amagoz bat ordu egin da. Bos bat ordu egin da, eun Ondo. eurotik gora. Osa, laro gitan bai, gortxe. Laro gitan amabostea, Bai, ondo. Tamaina 6 politia. ordu egin, eun euro, Bai. ja bibir. Eta ze, Bai. hien 2000 euro. I hola bizia jendea, ze uste eki? Eta gero zea, gero hieltxero faltako ez dieba. Ze nahi dugu ba. Zer da guai. Afare jade balde, zitalkore azaldu zaigu, baina behan du, zitalko, bagoaz. Lagunok. Mikrofonoa ikusten profesionala dirudizu, eta gero kamarakin, kamaran eta malgarria da, Gero eta parekatuagoak, urrengoan Tasiok irabazi. Hoi da, urrena bai. Txalo, ate kikera pasada edo, ba hori edesaten ate. Hori edesaten, kikea pasako gean ondo patzekoela. Hau patxo, aparia de balde, ate men egon alda, egon da, lehen hasieran egon da, bai. Baina atera da, jaja. Aspaldin beraren berri jakin gabe. Ja, egia da, azken aldin gutxi ikustu du. Barkatu atzerapena, bai zitalko da, berandu iristeare barkatza izugu. Kar. Lagunok, aio, bagoaz. Beste bat arte. Beste arte. Hostia, txon, raid. A ber bat ema badaon. Zer da hori. Raidek beste norbait, beste streamerren bat aibalin badek streaming egiten,
ikuslego dana behai pasatzea, Mateok, eta pun, da hor dana berean ajote, baina baina inoratzeu. Nik euskalduna akarrez uzkat eta ez dut askotan dute. Kolegioa. Bai. Bueno, ondo izan lagunok. Pues arte, eskerrik asko.